Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 wamaganye urwego rw'amagereza mu Rwanda RCS Rwanda Correctional Services rwarekuye umunyemari Majyambere atararangiza igihano yakatiwe n'inkiko cy'imyaka 25 y'igifungo ahamijwe icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. RCS yemeje ko Hategekimana Martin uzwi nka Majyambere yasubijwe muri gereza nyuma y'amezi agera kuri 3 afunguwe na gereza ya Rwamagana atarangije igihano cy'imyaka 25. Abo mu muryango wa Majyambere bavuga ko yarangije igihano yakatiwe n'inkiko cy'imyaka 25 ko ubu afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Hategekimana Martin uzwi nka Majyambere ni izina rizwi cyane mu ntara y'Amajyepfo cyane mu karere ka Nyamagabe. Uyu musaza w'imyaka 70 yaburaniye mu nkiko zigera ku 8 harimo n'iza gisirikare. Muri izo nkiko yaburaniyemo ari zamugize umwere, ubushinjacyaha bukajurira agasubizwa imbere y'ubutabera. Majyambere ntabwo yigeze kandi aburanishwa n'inkiko gacaca. Muri Werurwe na 12 urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza yaburaniyemo bwa nyuma rwamuhamije icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Icyo gihe urukiko rwategetse ko agomba kurangiriza igihano muri gereza. Ikinyamakuru Umuseke cyandikira ku butaka bw'u Rwanda cyabonye inyandiko ya gereza ya Nyamagabe yemeza ko Hategekimana Martin yinjiye muri gereza bwa mbere ku itariki ya 11 Gashyantare mwaka w'1997 n'icyemezo gihabwa umuntu wafunzwe. Icyo cyemezo cyashyizweho umukono n'umuyobozi wa gereza wariho icyo gihe witwa CSP Mugororotsi Prosper, cyagenzuwe bwa nyuma n'umunyamategeko wa gereza witwa CZGT Mushawumuremyi Françoise. Hategekimana Martin wari ufungiye muri gereza ya Rwamagana ku itariki ya 18 Ugushyingo 2021 gereza yaramurekuye yemeza ko arangije igihano cye nk'uko icyemezo cyamufunguye Umuseke ufitiye kopi kibyerekana. Icyo cyemezo kiriho imikono y'abayobozi ba gereza ya Rwamagana bagera kuri 4 harimo uwitwa Nsabimana Fabien umunyamategeko wa gereza, Chief Inspector of Prison Niyitegeka Eric ushinzwe ikoranabuhanga, uwitwa Chief Inspector of Prison Sangano Aphrodise n'umuyobozi wa gereza ya Rwamagana witwa Superintendent of Prison Harerimana Egide. Nyuma y'amezi agera kuri 3 Hategekimana Martin alias Majyambere afunguwe gereza ya Rwamagana ari mu buzima busanzwe ku itariki ya 14 Gashyantare 2022 yongeye gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha afungirwa kuri station ya RIB ya Kicukiro ku itariki ya 18 Gashyantare 2022 saa 11 z'umugoroba. Hategekimana Martin alias Majyambere yajyanwe muri gereza ya Nyarugenge. Umuryango we uvuga ko Majyambere yajyanwe muri gereza nta gipapuro na kimwe kimufunga afite, ukavuga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Maître Gatsimbanyi Pascal wunganira Majyambere mu mategeko yabwiye umunyamakuru Umuseke dukesha inkuru ko aheruka umukiriya we akiri kuri RIB Kicukiro ko kuva yajyanwa muri gereza ya Nyarugenge ataravugana n'uwo yunganira. Yavuze ko inshuro zose yagerageje kujya kureba Majyambere bitashobotse kuko gereza yanze ko abonana n'umukiriya we. Maître Gatsimbanyi yavuze ko najya kureba Majyambere agasanga afunze nta gipapuro afite kimufunga azahita arega umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge, kuko icyo gihe Majyambere azaba afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu munyamategeko avuga ko gereza itemere gufunga umuntu udafite icyemezo cy'urukiko kimufunga kandi atariyo ikora iperereza, ahubwo iperereza rikorwa n'ubushinjacyaha. Avuga ko bitumvikana ukuntu umuntu yarekurwa atarasoza igihano cye, abamurekuye bakaba bakiri mu kazi kuko bahamya ko uwo barekuye yararangije igihano cye yakatiwe n'inkiko. Maître Gatsimbanyi avuga ko mu mategeko umuntu ukatiye igihano kiri hejuru y'umwaka mu minsi igize umwaka hakurwaho iminsi 5. Uvuze ko Majyambere mu gihano yahawe hagomba gukurwaho iminsi 125 mu gihe kingana n'imyaka 25 yakatiwe y'igifungo. RCS ivuga ko Majyambere yasubijwe muri gereza kugira ngo asoze ibihano. CSP Uwera Periga Kwaya umuvugizi wa RCS yemeje ko Hategekimana Martin alias Majyambere yasubijwe muri gereza kugira ngo asoze igihano cye atarangije yakatiwe n'inkiko cy'imyaka 25.
Senior Superintendent of Prison Uwera Peri Gakwaya, umuvugizi wa RCS, yavuze ko Hategekimana Martin Alias Majyambere nawe ubwe yiyemereye ko gereza ya Rwamagana yamufunguye atarangije igihano cy'imyaka 25 yari yarakatiwe n'inkiko amaze guhamwa n'icyaha cya jenoside. Senior Superintendent of Prison Uwera Peri yavuze ko Majyambere yagiye afungurwa mu bitandukanye nyuma agasubizwa muri gereza kugira ngo asoze ibihano yakatiwe n'inkiko. Ati ari gukora ibihano atarangije, ati nta bindi byaha akurikiranyweho usibye icyo gihe yagiye afungurwa kitari cyabazwe. Senior Superintendent of Prison Gakwaya Uwera Peri yirinze kuvuga igihe Majyambere asigaje ngo arangize igihano cye, avuga ko hagikorwa iperereza ngo amenyekane igihe asigaje ngo afungurwe. Asobanura ko hari systeme yashyizweho mu nkiko muri 2016 ireba neza igihe umufungwa yinjiriye muri gereza n'igihe azafungurirwa. Ati mbere yuko itangira ntabwo ibintu byari muri systeme. Ati nicyo kibazo cyabayeho kuko abafungwa bafunzwe mbere y'icyo gihe hari ubwo habaho kwibeshya, ariko inzego zibishinzwe ziri mu iperereza tuzabamenyesha kizavamo vuba. Senior Superintendent of Prison Uwera Peri Gakwaya yavuze ko ari ubwa mbere bibaye ko umuntu arekurwa na gereza atarangije ibihano bye nk'uko yabigarutseho. Ibuka rero yamaganye ibyakozwe na RCS mu kiganiro cyihariye yahaye umuseke perezida w'agateganyo w'umuryango Wibuka Muranga Egide. Yamaganye ibyakozwe na RCS byo gufungura umuntu wakoze jenoside wahamijwe n'inkiko gacaca n'inkiko gereza ndetse ikaza kumurekura atarangije ibihano. Ati nibyo kwamagana cyane kubera ko abantu batekinika ngo basohoke muri gereza batarangije ibihano byabo, adakenshi ntabwo rero babikora ngo bagume mu muryango nyarwanda, atohoya ahubwo babikora kugira ngo bahunge igihugu, bamara kugera hanze bagasebya igihugu kugira ngo berekane ko mu Rwanda hari inzego zimwe na zimwe zidakora neza. Egide Muranga avuga ko bigaragara ko inzira ikiri ndende, hashobora no kuba hari n'abandi bafungwa bakoze jenoside bafunguwe muri ubu buryo ariko ntibimenyekane. Ati nkayibuka rero turamagana imikorere nk'iyo ya RCS idasobanutse. Muranga Egide ashima akazi kakozwe na RIB n'izindi nzego zongeye guta muri yombi Hategekimana Martin Alias Majyambere. Hategekimana Martin rero Alias Majyambere yafungiwe muri gereza zitandukanye kuva yafatwa mu mwaka w'1997, 95 kugeza 97 yafungiwe muri brigade ya Nyamagabe, 97 kugeza 2003 yafungiye muri gereza ya Nyamagabe, gereza ya Huye na gereza ya Muhanga, 2004 kugeza 2007 yafungiye muri kasho ya gisirikari iri Kanombe, 2008-2012 yafungiye muri gereza ya gisirikari yo ku Murindi, 2012-2021 yafungiye muri gereza ya Kimironko na gereza ya Rwamagana. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarafashe ingingo yo kwemeza kw'intara zivuga ikirusiya za Donetsk hamwe na Luhansk n'intara ziri mu buseruko bwa Ukraine, yemeza ko ziba intara canke amareta yikukiye. Iri tangazo rya Perezida Putin ryongereje ubwoba bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko Perezida Putin agiye guca atera Ukraine vuba. Prezidansi y'Uburusiya yavuze ko Putin yabimenyesheje n'abaperezida b'Ubufaransa hamwe n'Ubudagi ejo ku munsi wa mbere nyene. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishiramwe OTAN bavuze ko Uburusiya buriko bukora ibidakogwa muri izo ntara za Donetsk hamwe na Luhansk, kandi kugira vyerekane ko inteko za Ukraine arizo ziriko zirongereza umutekano muke. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko Uburusiya buriko buragerageza kurondera icitwazo cyo gutera kugira buce bwitwaza ko buriko butumbera gukingira basomambike nayo arizo ntara zikukiye za Ukraine. Kuri inkuru nyene Leta z'Ubumwe za Amerika ntiyatevye ejo ku munsi wa mbere nyene yaciye tangaza ibihano by'ubutunzi ku ntara, izo ntara zibiri zise ko ari z'abaroberi zo mu buseruko bwa Ukraine zemewe n'Uburusiya ko zikukiye. Amerika ivuga ko n'ibindi bihano by'inyongera bizofatwa bibaye ngombwa. Perezida Joe Biden agiye kuzosohora itegeko rya perezida ribuza abanyamerika gushinga imitahe mishasha, gukora ibikorwa by'ubudandaji no gutanga amafaranga muri izo ntara zibiri zamenyeshejwe n'Uburusiya ko zikukiye. Ibi byatangajwe na Jean Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri Prezidansi ya Amerika White House. Iri tegeko rya perezida rizoha kandi abategetsi
ububasha bwo gufatira ibihano umuntu wese azokorana muri utwo twigoro twa Ukraine, muri utwo duce twa Ukraine twiyonkoye. Psaki yavuze kandi ko izi ngingo zitandukanye n'izindi zikiri ku mpapuro zirindiriwe gufatwa mu gihe Uburusiya bwo kwikoreza ko ngo butere Ukraine. Tugaruke muri Afrika, abantu bashika 59 nibo bavuzwe ko bishwe, abandi bashika 100 barakomereka. Ni muri Burkina Faso bahitanywe n'igisasu cyo mu bwoko bwa dinamite ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bavuze ko abo bantu bari aho bimba ubutare bw'inzahabu hitwa Gomgombiro, ni mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Amakuru ava mu bitaro avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu basize ubuzima canke bakomerekeye muri iryo sanganya. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi wa mbere yasavye igihugu c'Ubudagi kugumiza inteko zaco muri Mali. Ni mu gihe hari amakenga ya kazoza k'igihugu ca Sahel ca Mali inyuma y'aho Ubufaransa butangarije ko bugiye gukura abasirikare babwo. Ibi perezida Macky Sall yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Senegal Dakar, ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar, ari kumwe na perezida w'Ubudagi. Ubudagi bufise abasirikare 170 mu nteko za ONU ziri kubungabunga umutekano muri Mali zizwi nka MINUSMA. Iki gihugu ca Buraya carungitse kandi abasirikare 328 mu nteko za Buraya ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri ico gihugu ca Mali. Muri Afrika kandi umuhinga yigenga w'ishiramwe impuzamakungu ku gateka kazi na muntu ari muri Republika ya Central Africa yasabye leta y'ico gihugu n'Uburusiya bicuditse guhagarika kuyovya amatohoza ONU irimwo. Yao Agbetse avuga ko igisirikare ca Central Africa hamwe n'abacangiro b'Abarusiya bagirizwa hafi ica kabiri c'amabi yakorewe abanyagihugu. Ugutana mu mitwe kuracabandanya mu gihugu hagati muri Central Africa, aho igisirikare ca leta hamwe n'Abarusiya bariko barahiga buhongo abaroberi bateye umugwa mukuru Bangi mu mwaka uheze. Raporo ya ONU ivuga ko mu mezi ane aheze abasivile hafi 229 bishwe muri ico gihugu. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru tuyahere mu Burundi. Perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakirwe n'abarundi baba ku mugabane w'Uburayi, akavuga ko bamugaragarije ko bifuza gutaha bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Avuga kandi ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wamwemereye inkunga itubutse miliyoni 214 z'amafaranga y'amayero izakoreshwa mu kuramira ibidukikije n'imibereho myiza y'abaturage. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Kuri uno w'Imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214, muri izo miliyoni 214 imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiyaga